an nou gade koman de jen fwe sa ou vin arrive victime pendant y ap soute ekol nan Everton High School nan New Jersey. I don't keep them boy, man. Hey yo, there's two motherfuckers over there. I wanna jump them niggas, yo. Alright, let's go pop their ass, right? Ben, elle doit être là, mais deux ans, mais c'est ma fille, pas nous même l'école, mais il fait mouiller. La première chemin l'école, nous pas dans vacances, nous avant d'aller là. When your pocket. What? When your pocket. What? I need your headphone. Hey, No, don't do that. Don't do that. No, don't do that. Don't do that. give me your shit. No, don't do I that. like this. Hurry up. Don't do that. Everything. Give them back. Don't do Hurry that. up, man. Dès nous pas passer, dès nous pas passer. Don't do that. Give them back. Ouais, la vie mon Américain, ouais les moun pas parler anglais. Ouais. Dès nous pas passer, c'est où me fait, dès nous pas passer. C'est où me fait. Non, não é que nunca passa lá. Vai isso aí. Dès nous pas passer, où me fait mal, kuna ko tennis, mais akini balla kay la. Kuna sambal di mun la kay la.